Rere muige na atongoria matiganite mathiete na mbere gukumithia munene wa mbirarũ General Charles Kahariri kurumirira mukana wake kuri aria makoretwo makiuga Ruto must go ari kionania kia uregani wao na utongoria wa President William Ruto. Umuthi Minister wa Ugitiri wa Thiini Kipchumba Murkomen ni ateteire General Kahariri akiuga ni rucio rwa bururi arathaitira. Akiaria ri kanitha-ini wa African Inland makutano ma Meru, Murkomen ugite miario iria iratheremio nenda-ini ri no hoti wa kuharagania rucio rwa bururi na nikio Kahariri na munene wa ruhonge rwa ugaceru Nurdin Haji marutaga mukana kuri mbeu njithi. If we are going to become a country that has order, my friend, forget about this thing you are answering the Chief of Defense Forces and the NIS Director. Those two gentlemen are speaking from information. They are warning you, they are warning your country, they are warning your future. You are making social media arguments here and politicians speaking out here and there. My friend, the future of a country needs order. Otherwise, there is a reason why this country is in peace. We could as well easily be in the same situation with our neighbors. We are not too special. We could be sitting in a refugee camp in another country. Niongereire kuga mbeu njithi mangiaga kihariro na matiganirie rumena riria ruratheremio. Kenya yahota gwikora hacekeru akimoria mathingate njira cia gigatiba cia gucenjia thirikari ihinda ria kinya. We have to warn ourselves as a nation that we must do our things in order. Tukifanya elections kuna njia ya kwenda kutoa watu kwa viti. Mtu akikosea kuna njia ya impeachment. Mtu akifanya hii kuna mahali wa kushikwa na kufungwa. Yeah? Miario ya Murkomen nyitetwo mbaru ni mutongoria wa Reige Bunge Kimani Ichung'wa na mubunge wa Gatundu ya Rugongo Njoroge Kururia. Wengine wamekasirika. CDF anaongea siasa. CDF hakuongea siasa. Alisema vile katiba inasema. Kama unataka kuondoa kiongozi kwa kiti, kiongozi yoyote hata mbunge, ungoje wakati wa uchaguzi ama ufanye recall kulingana na katiba. Lakini wale wanaongea hayo, unajua walikuwa wameamini mwaka uliopita ati wamefaulu kupindua serikali ya William Ruto. Asia mau Ruto itugiite igatugia mundu uri ungicirikia no president na tondu mnducia haha nyaraigwa mathina maria maratugia wa mbere ni kurikia pareno ya thika magumu wa kere ni tukorwo na college itu technical college na twina mugunda haria riu turoni ni mugunda haria Ngorongo uguo riu twi sawa. O kaida-ini ukau Murkomen arutete mukana kurera marathingatithia unduire muhituke ni mahinda ta uria kuonekanire kaunti-ini ya Nyamira mutumia akihurwo ni kurega guikia tiri kaburi-ini ya murume akiuga aria makunyitikana ni maritungagio maruru ma watho. Oho nieranĩire wĩrutĩri wa thirikari harĩ kũhĩtana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia hamwe na ũnyui na wendia wa njohi cia ibango iria ihatĩrĩirie makiri ma mbeũ njĩthĩ na ica ikuhĩ thirikari nĩ gũtacũkĩria makinya macibu na anini ao arĩa mekũnyitĩkana icigo ciao ikiendio njohi ici. Na tumesema tukipata pombe haramu, madawa ya kulevya ambayo inauzwa kwa location ama sublocation yote yenye chief ako na aja report na ana written report kusema kwamba we need enforcement here, that chief will lose his job because he's sleeping akiwacha watoto wetu wakiendelea kuumia.